Poštovani gosti, draga braćo i sestre, izuzetna mi je čast da vas večeras pozdravim u ovolikom broju. Jako mi je drago što imamo koncert i ja kao domaćin i kao dirigent Dečijeg crkvenog hora mogu da vas pozdravim. Želim samo ukratko, iako imate programe pred vama, da objasnim našu ideju kao domaćina ovog koncerta. Pre svega, želeli smo da se setimo svih naših predaka koji su gradili našu državu i našu srpsku kulturu i naš jezik i ostavili nam divnu književnost i umetnost i predivne zadužbine. Tako da naš program, odnosno program Dečijeg crkvenog hora ima 3 dela. Prvi deo se odnosi na Nemanjiće, kao što ćete i videti. Drugi deo se odnosi na kosovske junake i treći deo se odnosi na junake iz Prvog svetskog rata. Nadam se da ćete uživati, da ćete se opustiti i da ćete ići sa nama kroz vremeplov, da se setimo svih onih koji su nas zaista zadužili i koji su nam ostavili državu i kulturu u amanet. Ne bih više da pričam, nadam se da će pesma reći sve, a sada pozivam oca Dragana da nam se obrati. Pomaže Bog i dobroveče. Evo, i ove godine imam stvarno veliku radost i ogromnu čast da budem uvodničar u ovaj slavoslov i slavopoj koji je posvećen onome što je najkvalitetnije, što je najvrednije u našem narodu, a to je taj mentalitet i lični stav pojedinaca koji su bili elita, koja je upravljala naš narod kroz burne vekove, kroz muke i nevolje, i pritom činila da se opredeljuju baš onako kako treba, da u svim tim mukama, nedaćama, bez obzira na pritiske koje su trpeli, ostanu ljudi, autentični ljudi, ljudi sposobni i spremni da i prema neprijatelju budu čovek. To je, braćo i sestre, ono što je i gospodo hrišćanska, jel, ko ovaj termin ne prihvata, braćo i sestre, ali kako god hoćete, dame i gospoda. Dakle, to je ono što je i za nas i za buduća pokolenja ispit, jesmo li deca otaca naših, da li pripadamo još uvek tom narodu i toj kulturi. Ukoliko budemo odoleli svim pritiscima, svim životnim iskušenjima i svim mukama i budemo ostajali ljudi, zaista ćemo biti dostojni svojih predaka, a imat ćemo šta da ostavimo svojim pokolenjima kao trajnu vrednost. Zemaljske vrednosti prolaze, zemaljsko je za malena carstvo, kaže naš narod, poučen zaista hrišćanskom pesmom i poukom, a nebesko je vazda i dovijek. Ono što je nebesko, što je opredeljivalo naš narod, trajaće uvek i bit će vredno uvek i bit će ono što će činiti da zaista, kako sam rekao, budemo nešto što unutar istorije vredi. Neka je Bogom blagosloveno. Deci, hvala Bogu, hvala što ih tako lepo inspiriše i nadahnjuje. Ovo je čist entuzijazam plod njihove ljubavi prema onome što su im preci ostavili, a pre svega dar mudrosti da mogu da rasude, da se opredele za ono što stvarno valja. Eto, neka je još jednom Bogom blagosloveno svima i Bog neka nas i dalje ovako nagrađuje dobrom decom i pametnom decom. Bog vas blagoslovi. Na nebu se skupile silne kraljice,
Dugački su im zlatne njihove kabanice. One čekaju na razgovor kod Bogorodice i spremaju se šta će reći u ime srpske dečice. Jelena kraljica ja sam, silnih kraljeva majka, ali ovde na nebu nemam nimalo lakog sanka. Brinem se za decu, Srpčiće moja draga, da li su dobro, slušaju li svoje majke? Ja ti od dole stižem, sestro moja mila, kneginja Milica je baš u Srbiji sada bila. Tražila sam našu dobru decu da ih pita mole li se svome svecu. Među srpskom decom ti si bila, sva sam ti ustreptala, ja tvoja despotica Angelina. Pitam sebe jesu li se iskvarila, gledaju li samo računare i telefone ili se ponekad i Bogu mole. Jefimija ja sam, njoj saputnica bila, sve ću ti reći što te zanima. Dobri su Srpčići, pravi svetosavci, u školi su čak i najbolji đaci, pogreše ponekad, ali se brzo kaju, da nam Hristos prašta, oni dobro znaju.
Rastko Vojislav Ilić. Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira? Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata. Sedi oci kao luđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge, ali je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru i sad, eto, svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorte mi, časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom, nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete i ugleda čudeći se, bezazleno boso dete. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo i kroz suze prošaputa, primamo te, milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava. S neba gleda Sveti Sava. Sveti Sava, srpska slava, srpska slova piso. Srpska mu je bila duša, srpska sveta miso. S neba gleda Sveti Sava, plače i uzdiše. Kada god srpče ćirilicu voli, kad god srpče tuđa slova, a ne srpska piše. S neba gleda Sveti Sava, pa se obraduje. Kada srpče ćirilicu voli i poštuje. Molitva svetitelju Save. Pred prestolom Svevišnjega Sveti Sava Boga moli, suze oni. I ovako on govori. Rod je srpski, dragi Bože, u poslednje ove dane teško tebi sagrešio, od tebe se otpadio. Ali ima još te srca koja ti se, Bože, mole. To su deca srpska, ona tebe, Bože, vole. Stariji su zanemogli, a deca su himne tebi po najlepše ispojali. I za njih se, Bože, molim, daj im, Bože, snage nove, da obnove crkvu srpsku, tvoju slavu na vekove. Sviće,
zdravica narodu srpskom. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio, i kada patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača, osim dečijeg. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A daće Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin. Silni oklopnici, bez mane i straha, hladnikova šoklop i pogleda mrka. Vijurnu ste tada u ovlaku praha i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo survalo se s vama. Kad oluja prođe, vrh Kosova ravna. Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što posljednji beste u krvavoj stravi. Kada trulo carstvo, oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemlja moja, lažu, ko te voli, da nas taj te voli, jer zna da si mati, jer pre nas ni polja, ni krševi goli, ne mogaše nikom svesna ljubav dati. I danas kad dođe do posljednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući što dajem i zašto ga dajem. Široko, plavo, duboko,
Plava grobnica, Milutin Bojić. Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Zar ne osjećate iz modrih dubina da pobožnost raste, vrh voda prosuta i vazduhom igra čudna pantomima? To velika duša pokojnika luta. Stojte, galije carske, na groblju braće moje, zavite crnim trubem, stražari u svečanom, opelo nek otpoje, tu gde se vali ljube. Sahranjeni tu su nekadašnji venci i prolazna radost celog jednog roda, zato grob taj leži u talasa senci, između nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojite, galije carske, buktinje nek utrnu, veslanje umre hujno, a kad opelo svršim, klizite u noć crnu, pobožno i nečujno. Jer tamo daleko, poprište se zari, ovom istom krvlju što ovde počiva, ovde iznad oca pokoj gospodari, tamo iznad sina povesnica biva. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i uzdaha mekih, da miris tamjana i dah praha združim, u stutnjavu muklu doboša dalekih. Stojte, galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim, kakvo ne vide nebo jošte, nad ovom svetom vodom. Iskoristit ću ovu pauzu samo da kažem da da Bog da nam se ovakva deca rađala i da da Bog da se u čitavom svetu ovakva deca rađala. Ja mislim da je utisak svih nas i da ih podržimo i svaki sledeći put. Junaci, najveći i zakleti neprijatelj naše države i našega naroda, iznenada je, bez ikakvog razloga, nasrnuo besomučno na našu čast i na naš život. Austro-Ugarska, taj nezajažljivi naš severni sused, već je nagomilala vojsku i učinila više pokušaja da pređe našu severnu granicu i da porobi našu divnu otadžbinu. Njoj kao da nije bilo malo što smo mi morali godinama mirno da slušamo jauke miliona naše braće koji su do nas dopirali iz Bosne i Hercegovine, iz Banata i Bačke, iz Hrvatske, Slavonije, Srema i sa našeg mora, kršne Dalmacije. Sad je zatražila najviše. Traži našu glavu, našu nezavisnost, život i čast Srbije. Posle sjajnih uspeha našega oružja 1912. i 1913. godine i državnih tekovina koje nam je priznala cela Evropa zaključenim mirom u Bukureštu, ja sam najiskrenije želeo da se Srbija i moji dragi ratnici u miru odmore i okrepe od silnih ratnih napora, uživajući u tekovinama svojih pobjeda. I zato je Srbija bila gotova da se na miran način objasni i sporazume sa Austro-Ugarskom o svim spornim pitanjima. Ali se, nažalost, odmah uvidelo da Austrija ne ide na to da s nama pregovara. Čak i da smo ispunili sve njene zahteve, ona je bila rešila da nas napadne, da nas ponizi i da nas
ubije. Zato su ti sramni zahtevi Austrije morali dobiti dostojan odgovor. Ja sam ih s prezrenjem odbio, uveren da ćete svi vi tu sramotu koja je imala pasti na nas baciti u lice onome koji je pokušao da njome umrlja sjaj i slavu vašega oružja. Stoga sam vas i pozvao u ovo ratno doba da pod vašim pobedonosnim zastavama, iako još umorni od skorašnjih pobeda, stanete opet na branik otadžbine. Saopštenje koje vam sada činim jeste objava rata Austriji. Na oružje, moji dični sokolovi, vi ćete imati da se borite sa jednim neprijateljem koji nikad nije imao ni ratne sreće, niti vojničkih pobeda. U ovome svetom ratu ja ću vam biti vrhovni komandant. Mi smo se prošle 2 godine velikim delom upoznali u bojnoj vatri i ja sam se na Kumanovu, Bitolju i na Bregalnici sa ponosom divio vašoj svesnoj hrabrosti i vašem besprimernom samopregorevanju. Zato sam i uveren da ćete i ovoga puta na braniku otadžbine i u velikom delu oslobođenja srpskog groblja umeti samo da uvećate slavu i lepi glas srpskog oružja i vašega junaštva. Junaci, pored bratske Crne Gore i svih ostalih Srba koji će se protiv Austrije boriti gde se god budu zatekli i čime god budu mogli, vi ćete u ovoj velikoj borbi kao svoje ratne drugove imati sa severa našu moćnu i silnu braću Ruse, čiji je uzvišeni car Nikolaj II na prvi glas o austrijskom napadu na Srbiju odlučno i viteški sa celom oružanom Rusijom stao na odbranu srpstva i slovenstva. S druge strane, uz Ruse su stali rame uz rame njihovi hrabri saveznici, a naši osvedočeni prijatelji Francuzi, koji su već otpočeli ogorčenu borbu sa austrijskim saveznikom Nemačkom. Junaci, na svetu nema svetije dužnosti nego što je odbrana svoje države, svoje nacije i vere, odbrana svoga ognjišta, svojih starih i nejakih. Stoga, s verom u Boga, u njegovu pravdu i milost, pođimo napred, uvereni u pobedu i ukrasimo naše zastave novim lovorikama, jer je na tim zastavama proviđenje ispisalo danas jasnije nego ikad naš ratni poklič. U boji za slobodu i nezavisnost srpskog naroda, živela Srbija, živela moja dična vojska.
Eto, dragi gosti, nadam se da ste uživali, da smo vam preneli lepu emociju za večeras i da će vam ovo veče ostati u lepom sećanju. Ja mogu samo da se zahvalim našim saradnicima, profesorici Dragani Nikolić i profesorici Tamari Štricki, koje su evo ovako lepo uveličale naš događaj. Želim samo da vas podsjetim da prilozi od karata će biti uplaćeni u dobrotvorne svrhe, odnosno pomoći ćemo ljudima koji su ove godine nastradali u poplavama. Prošli put, ukoliko ste bili, taj novac je otišao Kolevci, eto ovaj put šaljemo onome koje je ove godine najviše potreban taj novac. I ukoliko želite da date još neki prilog, sa desne strane kod ulaza je kutija, tako da, eto, nadam se da će vam ovo ostati u lepom sećanju i hvala vam što ste došli.